Ay, awan pa'y maramid. Awan maaramid ko na. Makapasadot ti kastoy nga awan araramidin na, pare. Kaya't mo nga aramidan. Ay, ikanak ti aramidin. Tumulong ka man nga raw dito'y barangay. Aglinis tayo manan. Tani, nagado ti lamok. Siyak, paglinisin na dito'y barangay. Api, dakas no kidawak na ita. Agtitinulong tayo nga ron. Kita mo na gito'y kukuka, pare. Oy, kaman manicure. Nagsilang ako ko. Napuno ti mer tayo late paglinisin na kidan. Kunak no kayat mo ti tumulong? Ay saan? Nagkunaking ka kayat ko ti tumulang. Aglinis kayo lang Sanda ngayap-ayaban. Nay, apay day tawalis nga awit mau, maray. Ay, inak tumulong nga aglinis di taigid ti kalsada, maray. Apay, panaglilinis manan. Wen, taado ka numanon ti lamok. Ay, maray. Ay nagaduda. Nang runa no iti rabi ay. Kat umay kamutan tumulong Ay, maray. Agawid nga raw, ta inakalaan niya paglinis ka. Agsubli Sige, maray. Taijay tayon ton paglilinisan nga agchichismes. Badaw, ayan jay walis kandas panditay. Apay, hananuem. Ay kat mapanak tumulong nga aglinis Numapan ka ginlalay nga tumulong nga aglinis dita barangay. Sanay. Sayang lang, ti oras mo. Anya sayang nga sasawam. Mabanog ka lang. Anya kumangay ti maganap mo dita. Awan, Mike. Kay tumulong nga rin dito'y barangay. Imbag kumano tangdanan da ka. Ang saan, Mike? Masapol ay amatangdanan. Ti ko nam kiday, imbolsa manan ni Batingteng. So saan ka mapan? Jak tupay na pan. Si Kantulaki day. Kapitan, manmanaw kadagiti ka barangayan tayo titimulong nga naglinis. Wen nga raw. Upat tayo sa lang. Sika, ni Kwarog, ni Maribanang, kan siyak lang mat. Ado mo ti istambay ang makit kita. Di da mo aglinis. Di da kaya't ti tumulong talaga. Kunak no umay da marituyang kan kabadong. Ay, saan kayat ni Pare Badong ti aglinis? Nimot marituyang, saan mo't ang nagsubsublin? Kunada ang mapanaalaan di paglinis na. Saan tayo napilitan? Do di da kayat? Nabibiit kuma ang malinisan dahiti barangay, no agtitinulong tayo. Ay, awan mo ngamin maitid atangdan. No adda maitid atangdan, sigurado, kapitan, ado ti umay aglinis. Ay, nagdadakkel alamok na gito yan. Kaya nakidin na kagaday. Nagadungag pa iso ti lamaw. Uray dito'y paradahan, may. Dahita ti reklamo. Kuna ni anggal mo nga, glinis tayo dito barangay. Ang madulat na mo tilamaw, sapay nagdadakkel. Kasanumat nga, may. Upat kami lang nga naglinis. Kasano ang makaawis dahita nga ginlalay nga kapitan. Kat libre, mate. Mangtag kumamot at itangdan da kita aglinis. Bayam tataba daw. Tay bagak day takin kuana. Why, ni Pagam? Tanay, nagadupay lang tilamaw. Kayo ni malagito yan. Pagbimitingan mi kano a barangay officials, no mano ti maitid atangdan kadagiti tumulong aglinis. No kasta, adan tangdan ti aglinis, maray. Tapno umado ti aglinis. Ay kat no adan ton tangdan, maray. Ay aban naktungarod May sakamot akayat na ti matangdanan. Kasanuma nga men, maray. Agungat mat ni Badong kaw numapanak tumulong nga aglinis nga awan tangdan na. Agungot kan ka? Wen, di na kayat amapanak tumulong nga awan tangdan na. Bayam, ta ipadamag kontokan ka no mano ti maitid atangdan kadagiti agdalos. Maikan ka no iti tangdan ti tumulong nga aglinis dito'y barangay. Nagkuna. Ni Marikwanang. Kahit namati kang ba't adagaws. Jaki di patsinan timbaga na. Drawing lang dahita, tuyang. Kasano drawing lang? Ibagbagalang ba't lagi ti barangay official. Tapno makaawis dahita aglinis.
Ang kinapod no na, pulos. Ay na kontraam to mga main. Sapay planok ti mapan aglinays. Ay, saan ka amapan? Nas ka na siguradong paingaw mo na, nga adda kwarta, sa kamapan. Sigurista ka talaga niya. Ay, kadwa na. Narigatan ti mabiktima. Nalaing ang mga lilaw, day ta kapitan. Nay, apay ang nagadumot ti agti tinulong nga aglinis di ta kalsada, maray. Ay na, kasano? Idinaamuan da nga addatang dan ti tumulong nga aglinis. Nagalistudan at timulong. Ay adantang ti aglinis, maray. Ay addan maray. Kasapulan nga rod at tumulong kami mutan kinibadong ka. Na itatanaamwan yung nga addatang dan, tumulong kayo. Ay, day tator orayan ni badong ko, maray. Na. Tangdaan, kwarta. Siya, uray awan tangdan ko, tumulong aklata nga agdalos. Pagimbagan mo ti barangay. Sakto pa'y kagawad. Awan mo tangdan kaw. Saan tayo nga agpatangdan? Tadagiti laangan ka barangayan tayo ti matangdanan. Ay pudno day ta kagawad. Ita, taadon ti aglinis. Nalakan ang mapukaw dagiti lamok. Siyak, aglinis aklata kagawad. Uray awan tangdan kaw. Una, Umanayon nga inspirasyon kaw dagiti nagpipintas a babalasang aglinlinis. Ita manday ta kapitan tuyang. Kumparik pa yung mga rod, naglay nga gilimod kanyak. At dailimlimad ni Kapitan Ken ka. Saan kaya palimod ay, day tatangdan nga ibagbagam kada kiti aglinays. Hindi pa'y kumaang yung baga na kanyak, tanapanak mo nagdalaws. Kahit nagsasaritaan da pa'y muta. Ay, saan arason day ta? Kahit anya nga rod it at desisyon ma. Mapanak aglinis Kaya't kumuti matangdanan. Ay katumayak mo ta. Umay kapailangan nga ya. Di mo kaya at ano aglinis ta adwa. Mas ad-adaw ti tangdan amayawid ta. Ay, wala niya. Diyak na panunod day ta. Sige, duwatan na mapantumulaw. Sa dino ti pagpalistahan ka nagiti tumulong nga glinays. dito, ikabadong. Ay, si kagayam ti agilis-lista ba, Ray? One. Asino, ti ipalistam. Ilistam man tinagan mi kanituyang kumaray. Dua kayaw. Ay, kutuin mo ta. Sige. Sika, kabadong, ijay kaabagatan ngagdalos. Ay, nagadayo mo tin nun dita bagatan, Maray. Pungto mo tin dita. Ijay pa'y ngamin ti saan anadalusan. Ay, diyak kaya dita, Maray. Sa dino ngay nga ruti kayat mo apagdalusan. Ay, ka dito'y lang asidaga. Dito'y sintraw. Nadalos nga rudan dito, oy. Ay, saan nyo ngay papilit ti kayat kaw? Basta dito'y ang aglinays, Maray. No kasta, ni Marito yang timapan agdalos iji abagatan. Anya, paglinisin nyo ni tuyang ko dita nagadayaw. Ay, sana mabalay. Diyak itulok. Paya saan? No sa dino tayan ko nga aglinays. Isumay tayan ni tuyang kaw. Labtem, kasjay. Ay, katuin na. Aghinhinuldeng hans kami tulat kang aglinays. Punay mo't nag-sweet daytan. Ilistam dito Ta dito'y kami sintro nga aglinays, kinituyang kaw. Siyak, ti masurat. Aguray ka, takasaritak pa'y ni Kapitan. Ay, sige laeng. No isunti kayat ni pare badong apaglinisan da kanituyang da. Wen, kunam basta tumulong da. Sapay ko namlan sino nga agsasao ni Kabadong. Pasinsyaan tayo, takasta na nga raw. Ita tanadamag da, nga adatangdan ti agdalos, imay daadagos nagpalista. Ay, ilistablat ang tinaganda. Tapno awan mo ti makungkunada. Ay, huwag, Kapitan. Ay, narigat no da maibagbaga dagiti kabarangayan tayo. Amang ano panunutan da apil-pilyin tayo dagiti ilislista tayo. Ay, badaw. Anya tar aramidam dita. Umay kaglinis na. Mabisinak nga raw, mga anak pa ya. Kasangsang patapay lang. Kanumaw, day tabalon ta. Urayan niya pa iti bagbagam, mga anak lata. Kanawan pa'y nalinlinisam. Sa nabali tadda ka may. Dua tarumpang aglinis. San lang asya. Isungarod akinid daw kung agkuyog ta.
Tapno si kati makadado nga aglinays. Kahit si kangay nga raw, anya teramidaw. Mga anak ah. Umay kanto nga ro tumulong nga aglines, numalpas ka amangan. Panggapo ngay. Alangan na sa anak nga agpalpa. Agpalpa ka pa'y. Kuwi na. Amumot ang mahilig ang agpalpa. Kalpasan na mga. Numalpas ka nga agpalpa. Umay kan aglines, tasyak mataginan na. Maturugak pa'y mo basit ah. Anya pa'y ngay nga ro ti maaramidam, nukasta ka mo. Kanya ngay paray, nalpasan ti panaglinis yaw kun ni Marituyan. Ay, nabanbanugak a permi pare. Agasam ti kalawa di lininisan mi kanituyang kungay. Sana bali at adamit tang dan tinaglinis. Ay, wungayan pare. Kaano mingay, amaawa di tangdan may. Ay kaglinis kayo pa'y ah. Ay, itad mo na. Imbaglad da igatang may itibagas pare. Talaga kayat mo amaawat adagos ti tangdan mo? Wayne, saan mo na pabayagin pay? Itad mo na dagaw. Ay, naglaing nga agreklamo ni Pari Badong. Hey, nusan ko la akong pare? Nabayagan at tinutupak. Ay, kunamlan asino nga agkid daw iti tangdan na. Kat nagsadot mo't nga aglines. Nila ang matmarituyang tinaglines. Win, amok amin da kita mapaspasamak. Ay, saan kat kumanarumbang amatang danan day dya tao? Masyanak nga ron ba't? Nagsadot lang nga rudan, naglaing pay nga agreklamo. Hintada ni Marikwanang gitangdan ta, tuyan. Wan, intadnan. Ayan na ngay. Daytaw. Mano day ta? Sagsasangaribo ta. Iso adwa ribo amay. Nagbasitay. Agreklamo ka pa lang. Imbag kumamo no nagtrabaho ka. Ay, nagimo mo da ta kapitanay. Ay nabadong sumardeng kakadain nga agreklamaw. Agreklamo klata. Kat saan nak alapdan. Danin malpas ti panaglinis tayo, Anggal. Ay, isungan anusan tayo. Awan mo ten, dagiti lamok. Ay, Ninanatuyang jeg pukpukawa. Winner. Apay nga tangay, Anggal. Anya tinapasamak na. Ay, inta kitain. Badaw, ngayan mau. Ninanatuyang Arayakan aw. ako na. Natinagije ka na lang. Ay, maray. Da kami dito eh. Da kami timang tulungkan ka. Ay, imbag man kapitan, tanang ti panagpukaw-kaw. Tulungan da ka na na. Amumi ada bangsit deta kanal anak katinagam. Ay, ni badong ko ngay ngamay. Ayan na. Ay, jayaw. Nakaturok jay sirok ti kayaw. Nakadikwatro pa yung nakaidda. Dahita klase ata o, titang-tangdanan tayo, ngagdalaws. Win nga rod, mare. Matmaturog laang matiraramidan na. Saan na pa yan nga mo na tinagan ni Marituyang dita kanal? Ay, in safety, nagayaman ti bagbagina. Mapano ni Kapitan ijaayan na, Maray? Nasaya at mat numabagbagaan. Sigurado ang makangagdayjay kan ni Kapitan. Ay, pare. Agreein ka. Huy. Ay, nakaturog ang magaya may. Eh, di mo pa'y amo na tindag ni Marituyang iji kanal. Aglinlinis ngamin itay. Aha. Tagtagainip ko lang dahita pare. Ay, sana tagtaga-inip. Pudno. Aya, pudno aya. Kitayan na kinituyang ka. Inarayat mi na. Pinagawid kon. Tapno agasan na ti gas-gas na iti bagbagina. Ah, Imbis ko masikat ti mga rayat kan kwa na. ay, nakaturog ang harad. Saan ka ba't naglinis? Nilang Marituyang ti pinaglinis mo. Ay, naglinisak mo da. Ay, ibabawik ti tangdan mo. Ah. Maturog ka langan ngak malmalim. Ay, madimot ti kasta pare. Kaslasan ta mga gayap. Ay, uray lipate mo ti panaggayam ta. Ta saan anasaya at ti ugalim. Ah. Reklamador ka lang harudahin. Sadot ka pa'y. Ay, ikate kung tinagan mo iti listaan. Naskin nga, agnakam ka. Ay, tatabadong. Tumulong ka di ta barangay yo. Ta para day ta iti pagsayaatan nyo.
Agbalin ka a responsable a bumarangay. Apay, sa dino ti papa na maritoyang. Di mo ayamadlaw ang nakasukatak, maray. Itala nga nakita ka nakasukat. Mapanak makikasar di taabagatan. Wan gayam. Addag kasar di taabagatan. Sumaruno ni Badungkaw, maray. Angam nagdakkel mo tanday tahambag mo. Kaslama mapangka makichenda. Si kakiti mo, maray. Kasla saan ka at taga-kabildatan? Daytoy ahambag. Pangikargaak iti iyawid ko ak karni. Wan, dakkel unay day tahambag mo. Kalalaingan na, maray. Nagado ka amadildilaw mo. Mapanak man langan. Bagas ken asin ti mapan mo gatangan ijay tersena ni Marikwanang, Unantay. Day talang matgayam. Iyawid mo adagos, takasapulak. Agluto ak iti pangaldawan ni Uncle mo. Unantay. Ala, ingkan, tanay, aldawan. Sa dino ti papanam ko araw, magmagnakamay. Dita tersina ni kagawad ko anang tata. Siyak, mapanak mo dita kasaran, dita bagatan. Magururayak, ti paglugan na ka tricycle, tamasadutak amag na. Kasta ka day. Inta na, di kasaran, ta makipangantay jay. Ibabaon nakmat ni ante kabanang. Bayam daytan. Daramiday, mapan mo ala di tricycle mo, tamapantan di kasaran. Darasan, tani nagpudot. Ha? Ay, sige, tataba daw. Urayan na nga di daw eh. Ay kunak no nakalutok doon na. Mabisin akon. Ay na, anya ko mati ilutok. Katjay imbaon ko amapan gumatang iti bagas, saanan ang nagsubsublay. Hindi ko araw. Sino kumapay nga iti sabali nga ibaon ko? Kino nasabat ko. Inlugan na ni pare badong iti tricycle na. Anya? Iti panagkunakat mapanday di kasaran di taabagatan. Ay, unay matenday jay akwarog. Inyawid na kumapay mat ajay bagas. Awanin ati kanin ta. Mabisinan tan no kastoy laeng. Hey? Jakla kuman imbabaon. Syakla kuman tinapan gimatang. Ay, saan pa'y anala daw ti amin? No siyak ti baon mo, sigurado ang magatang ko dagita nga ipagpagatang mo. Saan ka amapan makikasar? Nambarak ko ma. Naumaak nga umat atindar ka dagiti kaskasar. Jak tupay kinayat alalaan dak aninong ta nauma akon. Sige man langan. Si kanti ibaon ko amapan gumatang iti bagas ken asin. Tingay igatang ka. Apay, awan kwartam dita. Ay, pulos. Ay, syakla aminan ti paggapuan ti maigatang dito balay. Sige, mabiit lang tainak mangala. Nya ti makunam ko araw, nagmayat ti makikasara niya. Wan nga raw tataba daw. Nagado ti makitkita ka nagpipinta sa checks. Nagking kakay, aguma ka, kwaraw. Itamaw. Ninanatuyang madya madamang agsalsala. Ha? Ay, di lang mabay na bagatan. Widawid na jating nga. Yung kaparat na ranon na. Ay, pakpakawan mo ta. Nakita na ko na ya, nagsala iti kasaran. Tapno tumurad ti pakinakam mau. Inta pa'y idean ti agi inaom tamakisap ta. Ay, uray nga ta na barbarte kak iti kastaunay. Jak kayak tagsala. Kababain. Ay, aguray man. Napapan ko man ayaban ni Tuyang kung agsalsala di tating nga. Ay, Tuyang! Ay! Nagmayat ti agsala ba daw? Umay kamutan tapno mawagwag dagita taba di tabaging. Hindi ka lamabain. Imbag kumamot ano bagbagay mo ti agsala. Na, bagay kumag... Anya bagay. Katawan da kan dagiti tataw. Anya kumabibiyang da. Tinapatag, naragsaka kita. Tinakman pakibiyangan si kabadong. Aramidem ti kayat mo. Ta aramidem mo ti kayat kao. Sigay, agsala tayo!
Payakas lawan tao di ta balay da pare badong kan marituyang. Talaga nga awanda, kapitan. Tanapan da nakikasar di ta abagatan. Aya! Apay, saan ka amapan, kapitan? Ay, pampanunutek nga ron. Mayat matkid din, saan ka amapan, tapno ada kadwa ni Mariba nang di ta balayaw. Ay, natang manan tilut-lutun na si daan may. Imbaunak nga ron nga umay gumatang iti bagas. Manukilaw. Ang ay, saan naksa gumatang ah? Apay mo ta saan? Inaksala iji kasaranan. Pamasahik ti inted na nga igatang ko. Ay, kapitan, kayat mo, tamaungtan ka. Ay, ure maong tanak basta mapanak iji kasaran. Ay, Na. anda umay at tricycle. Agluganak ditan. Naa. Sige, tatabadaw. Kag-inom ka, tanay nagaduti arak ngayon inuman da ni aw. Ay, huwag nga rin ko araw. Medyo nabartagaksan. Sanpay, kit no napigsa ka paila nga gigop iti digaw. Kasado man ay baga tayo sa amin. Kit na nakamano ka na malukong tidigaw. Ay, huwag gaya man yan. Kahit nanawa mo't lang ni nana to yung agsalsala ijay salunan. Inbagang nga rin nga isardigdan. Inungtan na kiday. Baybayam nga minan. Hindi na mabayin. Yung mala maramit nagsala-sala ni tatingga. Pakpakawan mo ta. Nagadwa babalasang ang makakita kanyak no siya. Di ureawan. Nagurayak matlakit din ije balay mi mare. Ngam awan matlat mauray kon nga inteng amang yawid iti bagas. Napan nakikasar ni kapitan, Mare. Kayat ko ti agungad. Angam awan mat dito iti ungtak. Ado ti kakaruba tayo anapan. Ay, iso matlagayam ah. Wan. Kat mapantamot din makikasar, Mare. Kayat mo? Ay no kayat mo, ay di kayat ko matan. Sige, mapantan maray. Wan, mabiit lang ta erikap kon dahito tersinak. Ay, urayan nak mari ah. Tamapan kumat alaan je balunot ko ije balay. Daa, taapay. An-anwom day tabalunat mau. Adda pangaramatak, mare. Ay, shh! Agmay-may sakamat dito tengat lamisaanan ko raw. Sika ni uncle ko ngayon, teng. Na tadinak pa yan mabigbig ka po iti bartek mo. Nabartak kami ngaming kinitataba. Ayan na nga ni pare badong. Ha? Nay, napananman ngay. Ito lang dito itay. Tila napananan. Nagtugaw ka kitinta kinumtang kay. Ay, kaya't nakapagsalaan ije salunan ka. Nudi aksat ka pa'y. Tapno nalalaing ka naturturid kang agsala. Ay, wala niya. Pampaturid ti arak ang kain. Ay, kunakon kay. Umay kayumot lang ako kumarik dito'y kasaran. Simurot kamin at adda kayo mo ditaw. Mare, nakitam ni inteng. Imay ni kapitan. Jakmat naglaw maray. Tamumutang idinalpasak ang nagsala. Imaya kun adagos dito'y kusina. Di mo ko naan asikatimay sa kadagiti para lutaw. Ay, imposible nga agbalin ka para luto marituyang. Kat no dinengdeng laang mati amom alutwaid. Ay nahay. Para isupot ter aramida dito'y. Naa, napuno nga ro din aday tasupot mo. Hambag ti awit ko, kukumaray. San lang abasta Iyay. supot. Ay, marituyang. Ay, nabartag ka din ni Badong mo? San mo ti kunak maray? Na, ay kita amaw. Isumot tan di agsalsala ijay teng nga ti salunan. Nga ron Kita man. Nay, nalaing mo't gayam asumalan ni Badong mo, maray. Ay, awanan. Nabartakan ni Batong Kaw. Unang kail, agsat lang. Santa ba yan na bartay? Kwarag! Oy, kwarag! Ha?
Sino kay tayan? Ay sos, nabartekan at talaga ta di na kun mairupaan. Si kanyan tibana nga. Siyak ni kagawad kwa nang. Ay, ayan nga ni Uncle Gaw. Anawaan ni Antem, tadwadan ka ni kabadong agsalsalay di salunan. Naglingdan. Mapanak sa mo makisala. Sige pare, agsala ta. Itala na amuak at nalaingak gayam nga agsala. Ura siya karon pare. Kanambam, no niya pa din na-discovery dito yung bakit. Ano yan? Siya ngayap di katatarakyan dito yung biro ang kabildatan. Tumigil ka nga. Ah, Ketno ako. Ay, Badong! Katawaan na kayong dagiti tao dito yung kasalan. Isardeng yun ang salat. anya katakat katawanan. Kinupalpalakpakan na kami. Ewan ba rin? Sipasak. Ay na. Kasta unay aragsak na mangbuy-buya iti salami. Agawid tan Badong, nabartekan. Anya ka po. Si Kalayag, si Agaway. Kag, kasino nga iti kadwak amang yawid kadagiti kukod ken ulo ti baka. Ha? Ayun na niya. Ay, nagrigat nuhod apon nakdita dalan. Ayun na. Awanan ti si Dainta iti makabulan. Iso nga umay kanta gawitan. Ay, wait. Ay, babay, pare. Agawin kan. Panawan na kon. Wait, iyawid mi nga ron dyan ulaw kin kukod, pare. Umay kantulat na makipulutan ay bukayad ma. Sige lang. Ituloy mo ti agsala, pare. Maray, nakadkadlaw mo't ako kud ti kargaday tahan bag mo. Un nga rod Madlaw aya. Saan man ko na? Ay na, kita man na. Rum war day takuko ti babaw. Aywan! Ay sus! Nagluko mo din dahito ako ko. Ay, nadagsin sa unay day ta iyawid mo, mare. Adun sa unay nga minti karga tabag mo. Pudno maray, ang mga no agsakit ti abagam ang mga way. Kasano ko mga agsakay? Kat adamot ni Badong ko akadwak nga agaway. Marito yan, amom ti kasayatan nga aramidan. Anya maray. Bingay-bingayam dagita ako kod. Itad mo kanyak ti Maysa. Kat timat Maysa kan ni Marikuana. Un tapno damo si daag. Aywan anya. Wen, mare. Made ti agim imot. Unag paiso. Ay sigay. Bingay-bingay klaangan kada tayong agkukumaray. Kasanungay mare. At saan mutten akayat ni Kapitan ti agaaway. Wen nga rod. Kukwa na mutten jay salunan. Ay sana mabalin. Inak pagawidan. Amuklata no panganaan no am day tayong tugot mo abalunat maray. Amo, mare. Para lang ken ni Kapitan Dayta. Wen, mare. Tapno mapaawid ko. Sana ka na parte. Iswa, di nakpagaw-awidan. Saan ka pa'y anabarte? Kat agdiwer-diwer kan? Di mo ipakpakita data balunod ta jak kabutang data. Saan mon akabutang dati balunat ka? Saanin? Iswa, panawan nak dito ta agsala akman. Nungay ibagakken ka nga adda kukod ayawid ka. Ada inalam? Katwan, Ay, kat no di mo kayat ti agawid. Agbati ka nga rudan. Agsala ka aging ga itikay kayat mo. nagkunakan ka. Ay, agawin akon. Yang ngerta data kukod. Ay, ni kwarog nga. Ay nabartak may. Ay, pinakayaban. Da igupon mitidigo data kukod. Sino di tayo tinalas-las tawag? Ngam iti saka. Ay, kwarog! Ha? Iti pagugungtap. Dagito yamin natatao dito'y kasarana. Awang babainda. Ay, agawid tan.
ta nabartek ka. Saka ti agaway, daging kang at damadanog ka. Ay, madi ati agdano. Ay, agsubli ka daw. Napay nga, agsubliak pa'y langay. Ay, napigpigsa ka ngamin inton makainan na ka. Ah, Ay, nabartek ka. Iso nakapsot ka ita. ay, wala niya. Ken, apo, nagadudagiti na pintas sa babalasag no agsubli ka inton bigan. Ha? Walang kail. Mawata ka. Nagawit tangaruday. Nay, saan ka mo't anak kasukat ita, Mare? Ngam nagdakkel mananday tabak-baklayam nga hambag mo. Kag mapanak manen makikasar adi talaod. Naa, amin samot te nakasaran kat atindaram. Imbaga kinibadong kaw asumarunaw. Ay kat sumaruno kami mat nga rodin akan ni Mariba nang inton madamdama. Ay katun mapantayo amain. Kuwan, tinapatag, awan ar-aramiden tayo amade iji kasaran. Kadagi jay kukod nga inyawid mo, Maray. Impakadam mo laang dagi jay. Una, imbagak apagbibingayan tayo kada kapitan. Ay, nairaman kami pa nga opisyal. Ay kasta talaga, amaray. Uray kita enton sumarunaw. Naynayunan dantaw ti iteda. Ala sige, nanatoyang. Inkalat na makikasar. Tinaskan, awan ti madingar arangitan. Ay, apay day ta gitara kaanakan. Inak ko mangarod mangharanang kail. Eh, panun babae ti hinaranam. Ang aging gaita awan pa'y napasungbat mo. Ay, anya nga tate aramidag tapno sungbatan da. Ibagam tirik nam iti balasang Uray kanta ka akanta no di mo mo't ibaga tirik nam. Kasan mo asumbatan na ka nga. Kasano ay ate agaram ang kail? Ibagam nga ay ayatam Kasan mo nga armom ti balasang no di mo ibaga ti ayat mo. Kababain mo't nga main. Kasano ay arog yan ti agaram? Naglaka. Ibagam nga ading. Ay ayatan ka kunam. Iturturod ko man nga rin ti mangibaga iti ayat ko iti balasang. Tapno makaasawa may. Kwarog, apay no agpapukis kamay, nagalas akitaan day ta itsuram. Napay ayat itsura kantay. No kas tatibuok ti lalaki, kas laag mamanok. Unay katag mamanukan antay. Nalabas samot daytan. Ay, mapabasol na ka day, no kas tati panagkitak iti lampong alalaki. Saan matkit di Ang tapnawan may bagbagam. Inak mangarot agpapukays. Nasayaat. Disentimot lang akitaan ti nakapukis ngam ti lampong. Kaya't nakmat lang at ati balasang no agpapukis sa kantay. Ay, may mayat akitaan ngam ti kasta alampong ka. Sapay barbasan ka. Nagsamak akitaan. Kas kala ermitan yaw. Pudno ka di mo ti ermitan niya, wantay. Apay kit di asaan, no adda mayat amapan agmay-may sa itaadayo a lugar para itimay sa apanggap. Ay, badaw, tulungan nakman mo't iti trabaho iti bangkag. Kas kalabaro ako muyog-kuyog kinikwaraw. Bay ampay day tabangkag-bangkag. Kaduait ni Kwaraw, tapno makaasawan. Apay di mo kayat, nga agninong kinagninang ta. Kasano ang maibaga na ti panagayat na, no adda ka abumalbalaag. May mayat no agmay-may sa tapno maibaga na tirik na iti balasang. Amo mga ron ni Kwaraw gay. Agbidal no nakasango iti balasang. Ay, awan lat amukon iti day ti akwaraw. No nakakita iti balasang, alaan na tay gitara na sa mangawis iti kadwa na amapan iti ayan ti balasang. Why, kutsak, tinawis na. Ti daras mo matan amapan, kas kalabaraw. Malagip ko mga ron, idi siyak tagararam king ka. Agin papakipot ka, hanggang kayat ng malagayan. Ngam numabalin nga isublay dagidi apasama.
Kay kayat ko, adita ko man nagkit-kita, tapno saan adata tinagasawa. Ay, nagalas ko day ta sa umam. Ay, namalagay. Makapadismaya ka. Bagay ko kadimot lang ti Pukis ka, wantay. May mayaten. Ay, saan kan nga aglang-lang nga akas la ermitan yaw. Mabalin kung ti mapanagara, mantay. Ay, katlala ingam tapno makaasawa ka mutan. Kaya't yung kadimot ang makaasawa ako, nantay. Ay, katwin bareng no inton adan asawam kat agnakam ka mutan. Ni anti mate. Mapay, awan nga rod nakam ko ita, tawan pa'y asawa. Ay, awan timbagak akas ta, kwarog. Ngam, agbalin ka siguro a responsable no adan asawam. Marituyang, saan kamot anapan ijay bangkagyo ita? Mapanak ko ma, no adda ni badung ko akadwa. Ang kinadwaan na mo ni Kwarog anapan nagaram. Apay, nikat nga rod ka ba dong ti mangaram iti balasang para ka ni Kwarog? Jak man amukin ni badung ka. Iso amasuruna, kat jakon napan ijay bangkag. Ay, kasanon no mabayag amapanda agaram. Kasanon ti bangkagyaw, marituyang. Adunton ti ruot na, maray. Ginanaak pa'y mata ko kumaray. Naglaingan ngay, numapanagpasyar. Idento tadaak ijay bangkag ang mga karamot iti ruot. Ay, katwan, maray. Ay, agtutong-tong tayo pa'y Iso nga rod ngay mayak dito'y tersina ni Marikwanang. Awan nga mainti kasasaok ijay bangkag. Naglaing ka matan nga ang gitara, Manong Kwarong. Nalaing pa'y ako manta, basang. Uray ka na yun nakakantaan, kan gitaraan, usong batam. Anya ngay kumatisong batak. Kat awan pa'y mat dinamag na kanyak tata. Ay, adan to basang. Ada ka din namnaman ni Kwarog King ka, basang. Depende, tata. Saan ko pa'y ama ibaga, ta saan ko pa'y mat nga am mo dagiti umay dito'y balay. Gagangay mo't ki di akas na ti maibagam, tanabiit ka pa'y dito'y, balasang kaw. Masapul ama amok pa'y dagiti babaros nga adda panggap da kanyak, tata. Ibaga gayam King ka, ani Kwarog, ti Chiptanaw, dito'y kabildatan, basang. Apay nga, di ka matagtagari itay, kasangot at ti balasang. Ay, agnerbiyosak mo't nga mintata ba daw? Iso anadanon mo ti kasta kalakay, takas tamto mo ngamin. Iso nga rod nga inawis ka, tapno at damang ibagay tirik na kiti balasang. Ustaw, tinaramid mo anang pili kanyak, asyak, ti kadwam nga agaram. Ninong kanto Ay, kitwi na, anak tumitay, ti iyawag ko King ka. Sabay lang ko mga raw, tasong batan na kung ti balasang. Kapayaman manukan nga ag-report iji barangay hall. Ikagkagumak nga ro ti agar, mangkail. Barang makamanugang kayong taon. Ay, ikaw ka iti gundaway mo nga aglangan iti trabaho. Ngam sigurado mo asong batan na katibalasang. Masigurado ka kayat na, tanaragsa ka makisarsarita no mapan kami kinitata ba daw. Very good. Ay, birngasan da kan iti kalantangan. Gapot talakay kan. Awampay ngamin asawam. Yes? Salbag mo't na kita. Ha. So anak mo't anuang tapno awagan dak iti kalantangan. Ay, amom, dagita ataon. Noon niya ti amuda akasurun ti may sa ataaw. Iso ti pagaayat da nga yawag. Wano iso ti ibirngas da. At sagana ka, taintun madamdama, mapantamanay ni tibalay ti balasang. Ala ka di man ti gitara. Sanay, at nanangag ko anang ibaga, nga awan ka no ti amaw no saan lang nga gitara. Ha? Sino nga tinang ibagay ti dayta? Adu mo ti amaw. Amok ti agmanihaw, chiptano dakpay. Amok ti agbangkag ken kang runaan na. Amok ti agrap. Adu pay apagay at inairaop kaon. Isungarod nga ibatin pa'y day ta gitara. Alaman langayn. Intun nakasangot ay ti balasang. Kunwaray, rumwarak, gundaway mong tumitay na mangibaga ti ayat mau. Tapno sungbatan na kan. Sige.
Pagandarak man tilayin kong agsaw. Kasta, tapno makaasawa ka. Nakaasawan samit amin na nakataib mo. Si kalangan ti saan pa. Ay, masuro na kon, Badong. Gapoy ti kanayon mo apan ang kadkadwa kinikwaraw. Kim mo dide, timulata, tadakdakkel ti ruot na. Mabiitay na sungbatan ti balasang ni Kwarog. Pagkunamay. Ay na, madaraga na kadagi timulata. Mabiitay ko na lang aruday. Apay nga minapakasignaram ti panagaram ni Kwaraw. Agninong kininang tanaraw, numadanon ti kalaysada. Kasanaon, numabayag da pa'y nga kalaysa. Saan? Kunak tumay. Dandanayin. Basta no sinungbatan ti balasang ni Kwaraw, kasaray. Kahit kasanaon dagiti mulata. Damot ka no gayam sa baling agar aram iti sabungak, tata. Kit gagangay ti balasang nga do ti agaran. Pinartakan lang day ta. Iso akanayon ta mapan, tapno makasigurado ta. Inta ka di manan ita? Ay kitwin na. Basit langin nga naus, makaasawa kan. Ay, saan nga ta masuraon no kanayon tamot ama pa ni di balayda? Apay kumamasuran, kitintangarod pa siya rin. Nabayag tangaminin nga karasubli jay. Nga mamansamot na sayat abanag na. Idi pinanawan kayo, imbagam kaday, ti ayat maun. Ibagak ko ma. Ngam kasla nagsanod mat ti dilak. Jak mat makasaaw. Ay, kunak man nun na ibagamon. Ay, nagkapoy kalaki din na ya. Sige. Ibagak to inton bigat, tata. Ikarik iti batog walangay. Amangan no inton bigat ti maudi nga ipapanta ni jay. Naliday ka mat, Marituyang. Ay, nabambanugak anapan naggaik ijebang kag may maray. Adon ti ruot na, inabakdan ti mula may. Ha, dayjay tumit abadong. Apay ni Badong Mau. Masurunak, tajay kat mangkadkadwa kinikwarog tin intunaran na. Saan pa yan nga agpaspasada ni Kwarog? Sinungbatan nga tanje balasang. Damagam akin ni kwaraw ay soron kaun. Apay nga ben, amasapol pa'y akadwaan na ni Kwarog. Mabaybayan na kat nga roon ti trabaho na ijibang kagyaw. Day tangaraw ti kasuron ko maray. Kasla ka baro amapan makikuyog-puyog iti mapanagaraw. Ibagam ken kwa na amapan nakatulungan. Saan ati mapan mangkadkadwa iti agaram ti ininto na rin na. Ay napasungbat mo ti sabsabungan. Amangan no inton bigatin na sungbatan na kanggail. Ay. Mayat Ay, agtal na kanto siguro no adad asawa man niya. Lakit di anggail. Ay na, magnakamin to itinadaig nga altar. Agawa nakasagana di nga gastos may no adda kasapulan. Ay, day taman ti angkel kao. Uray makadomingo ti padaya. Ay unay metenday ta akabayag ti padaya. Apay adda kasta. Addan tao. Awan sa balay. No diti kalaysak tao. Kat si kati aggasto anggail. Ay agawa nga ron. Nalaing kala sumao. Basta, agsagahan na kang anggail. Ipapartim dagiti baka. Kalding kan baboy mau. Enteng, ammom ka di amasuron ni Marituyang. Tadi pa'y mapantulungan ni Pari Badong ijebang kagda. Apay anyat pa ka kumikuman ni Paribadong. Kat no kanayon na kanugayam akadwaan ni Kwarog amapan agaram iti balasang. Ay laklakayan. Ay kuyugan na pailang mapanagaran. Day tangarod ti imbaga ni Marituyang. Ay unayan day ta laklakayan. Ay na, masapul aya ako yung ganda pa'y mapanagaran. Makaamumot ko man Ay. Kapoy abaro. Day tangarod ti imbagak ka ni Marituyang. Ay, day jay mo't apari Badong.
agpakalaeng. Durugan na ni Kwarog nga agaram. Ang di namot nga rod tulungan ni Marituyang ije bangkagda. Apay ka di, tata, kan Manong Kwarog. Kanayon kayo nga umay dito'y balay. Ngam awan mat importante nga ibagayo. Ibaga mong tigagaram, Kwarog. Day tay kuha kumadeng. Kaya't ko nga ibaga napintas ka. Ah? Agyaman na. Ngam saan akayat ti kaayan ayat ko akanayon kayo nga umay dito'y balay mi. Anya, adan ka ayan ayat mau. Juan, kasungsungbat ko idinapan alawas, Manong Kwarog. Iso akid daw asaan kayo kuman nga umaypay dito'y tadi na kayat. Nagasa tunday ta sinong bata mading balasang. Alis to nga min, Manong Kwarog. Naturod nga umay dito'y balay, nga oray awan kadwana. Apay ngaya sana sakti sinong batang ti balasang antay. Saan ka di nga imbaga ti balasang nga alisto dya sinungbatan na? Si kaketuk mem kakanumet nga men. Sayang, tinapaot nga aldawajak pa nagpasada. Awan mat nagunod kaw. Apay ajak may turod nga ibaga ti riknak nga main. Ay, iso nga agnanayon kansan amalakayan abaro. Takas tamot nga men. Sa naklata makasawa. Mabainak mat nga min amang ibagay ti riknak. Maununandak mat ti sa balay. Salbag kitday. Anya pa'y ngay ita ti ilakot ha. Saanan anapintas ti mulat ha. Daitan tumot mang kadway ti agaram tin intonaram. O, anya ngay tinaganap mau Ay, sayang ngagpaisaw tuyan. Sayang ti panawin ko iti dayjay akwarog. Ti mula tala ko man tinasikasok, just kay. Ti agaram, saan amasapaw akadwan? Makaamumot nga agaram ha. Ay, wain, saan tuntuyan? Si kalangan ti tulungan ngagtrabaho. Saanay na ti mapanagaray. Ay, tatabadong. Nasaysaya at no ni Nana Toyang titulungam ijay bangkay. Si Kamat Kwarog, agalisto ka. Tapno makaasawa ka. Bilangit man, tinabak ko iti sugal. Mayat gayam tinsuro ti gayam ko apagliwliwana. Sangagasat. 200. 300. Na! Adwa. Nagadon day taabil-bilangam ba daw nangalaam ka na kita? Tinakaw mo? 500. 600. 700. Hoy, padong! Tulong ka kaday! Nangalaam dita kwarta 800. kunak. Tinakaw mo? Anya, tinakawasa sa umay. Ay, anya itahin, tinagpatinggak, ngagbilbilangay. Si kanto mga men. Na, saan pa'y mat-arinapot day tabil-bilangam? Ngam nalilaw kan? Ay, tumanagari ka. Ay, rugik manan abilangan na. Ay, di nakasasawa. Ay, aguray ka. Sakbay nga irugim manan tagbilang. Song batampay ti saludsod ka. Anyaya day ta sa ludsod mo. Nangalaam day ta kwarta kunak. Inabak ko iti sugal. Anya! Ayan ka diti balay nila kay Badong. Ay, di taman manong aw. Asidigan di tawi. Day ta ka di napinturaan iti asul ti diding na. Wen manaw. Apay kaday. Mapanak di ta balay da ta dapapanan mi. Pagsayatan mi adwa da itoy. Kasta kaday. Imbag man tadda pagsayaatan yaw. Ado di ta pagsayatan. Basta nalaing ka amang birok no anya ti pagsayatam. Anya ngay day ta pagsayatan manaw. Damagak pa ikinila kay Badong nung mabalin na nga ibagakan ka. Sige, inakpay. Anya nga taday jay. Tadamagan na pa'y kano kinitata ba daw?
no mabalin na nga ibaga kanya. Kung ka makikinda, tuyang. Gumatang kay ti karnay, kun ikan. Diyan na imas amasida ti gatangay. Gumatang kamutin iti kayat mo agatangay. Ha? Abay saw bataw. Gumatangak iti kayat ko agatangan. Wine, kakaisuna na nga bakak. Ikan ka, tapno kanayon ka naragsak. Ay na, nagmayat gayam no mga baka iti sugal. Maikanak iti igatang ko iti kayat ka. Wina, tapno saan ka dumayamudam no mapanak manin makisugal. Malas kanukay no da dumayamudam. Mala, saan akong adumayamudom. Basta ikanak manin iti pakitsinda kan pag-shopping ka, ha? Tana ka ba dong? At damanin pagayayaman iti sa bali apurok. Ay wina, agswertita nga taiyay. Apay nga agdwa-dwa ka pay laeng, basta siya ti kaduam. Awan dwa-dwa ang mga bakta. Iso akayat ko amapan no si katikadwa. Swerte ta nga minwag kuyog ta. Iso akay kayat ka matakadwa. Minta nga din na. Baring ad-adaw, ti abakin ta. Bumak nang tano kanayon ta mga bak. Namin ano talang nga napan nakayayayam nga manunti na bakta. Ita lang nga pinadas kaw, nga mayat mo dayam. Napintas ka di mo laang toy duster ka, kukumaray. Nay, baron samot day ta duster mo, maray. Ay, wala ako kumaray. Madlaw yu ka di mo tibuok ka. Naa, nakapedicure ka, nakamanicure ka pay. Ay, wun, nawadwad nga maintinted kanyak ni Badong ko ak kwarta. Naa, Apay maray, adda ka di inlako ni badong mo. Awan mo't inla ko may kukumaray. nangalaan yung nga roti kwartayaw. Sikreto ka no ni Badong ka. Ah. Di na mo't ibaga kanya. Nay, nangalaan na ngay ngata iti kwarta na. Nga rod Sigay kukumaray, tainak pa'y angren to'y karni ti baka. Naa. Agsida kami man iti bulalaw. Naa. Sigay, babayaw. Naa. Naa. Ay, Ada ka di madlaw mo, maray. ay na, kasla na pakuyugan iti kinaparamag. Taibaga na pa no anya ti iluto na asidaan da. Nangalaan da nga tay ti kwartada aya. Ay, dayta nga ro ti pagsidda awak, mare. Italang a pinaggigiddan na ti kimatang iti baro adaster na. Nagpapukis, nagpamanicure kan pedicure. Nga rod nga maibaganan tong matlaang no sa di no tinaggapuan ti kwartada. Rabakak tuman. Kunwaray, umutangak tabareng pautangan nak. Alaman, mare, kitaon ta no pautangan na ka. Inteng, amom ka din no anya ti pakakumikuman ni Pari Badong. Ay, apay adamagam no anya ti pakakumikuman na. Ay, mas daawak nga rod. Taado ti kwarta ita ni Marituyang. Ay, adda na pan alalaki di balayda. Ah. Nagdamag kanyak no sa dino ti balayda tata ba daw? Anyat pakainaigan ti lalaki ngay, iti kinaadot kwartada. Kung na di lalaki, ay nga da ka no papananda a pagswirtyan da. Deh, anya kayo dito pagsurtyan da. Di na magkunuan niya. Hanggang kuna na damagan na pa'y kano ni tata ba daw, nung mabalin nga ibagana kanyak. Adan sakit sa bali ang nasumok ni Pari Badong ah. Ay, kastamot nga rod ti agparparik na kanyak. Inteng. Ay, adakan, buddy, my love. Ay wina, tuyang. Adamanan pagsayatan. Anya ka diti kunkunam nga ay ayam apapapanan nyo iti gayimaw. Saan mo nga amwain? Tapno saan nga agmalas? Malay, saan ko naabiyangan? Ngam ikanak kadimanan iti kwarta. Hey, iparamag ko nga may kadagiti ko kumaray. Ay katikan ka. Basta saan ka na tumanagaray. Tapno kanayon aswerte.
Wen, sa anak mo't kit ngagtagtagaray body, my love. Basta mantikayat ko tuyang. Nung amindad duma kay adalablabid mo kay. Pagkunamag. Sana pagkunaan. Takatataom kit nga ron tinalaing alumabay. Ay, imbag ta nagkita ta paray. Apay, mailiw ka kadi kanya paray. Saan ka kailaw? Tadinak maikan iti kwarta. Apay kwarta lang ang tinapatagkan ka. Siyempre kwarta ita ti kapatgan. Ay. Amin na kasapulan, magatang. Nuawan kwarta, saan ka makagatang? Ay, saan adakas ti maadan iti kwarta? Nulakit na saya at abanag tinagtaudan na. Ngam nudakas tinagtaudan na. Ay, ibang usapan na yan. Apay kung mga taod iti dakis ngay. Na, Saan mo ta tinakaw? kaya't ko amaamuan no pagtataudan ti kwarta yaw. No ibagak, ang mga nusika ti mairanod, paray. Nagrigat ka kat akasasaon. Apay akas laad na kasurun mo, inteng. Ay, dayjay abadong. Dinamag ko no pagtataudan ti kwarta na. Kuna nakit din akayat ko kano amaamuan tapno siyak ti mairanod. Anya? Ay, unay lakit din ni pari badong. Masuro na ka talaga. Nagpanting ang lapayag ko noong nangag ko. Na, anya ngay ti inaramid mo, idimbaga na ti kasta. Ay, pinanawaklatan. Makasubsubli akta. May nasipat ako maitag sumbanger. Ngam sayang lang ti oras ko. Ay, imbag ta nakapagtepel ka, inteng. Ay, maday, no kabilam dya kumpare. Kumpare nga agpaisaw. Ngam jak kayat ti aramid na. Ay, uray saan mo akayat. Di na kayat asawan, nga adda kalintagam amang kabil kan kuana. Dakkel mo ti abakon. Hawanan ti kwartak. Ay, Isaldam kanyak ti balayo, tapno adda aramatam amang subot iti abak mo. ala, wala na. Salda mo ti balay may. Inta pa iti may isang abogado mga ramid ta pa iti kasuratan. Anya, kasuratan? Una, no saan ka makabayad, pumanaw kayo ijay balayo, kat siya kon ti aking balay. Ay, kitwin na. Nga makabayad ak tao. Dahi talaki din. Sige, intan. Adam amok nga abogado ka. No makasubutak, sakay ka dadaws. Isublek ti panang saldam. Ne. Apay akas la madandanagan ka. Ay, paray. Saldam man di may sakil lang at talon ka. Apay nga isaldam ko adu nga ron ti kwartayo ka ni Marituyang. At dala emergency a pangaramatak, paray. Ha? Anya nga emergency da ito? Ay, saan mo na damagain? Intaki di iti abogado. Tintag paramid iti kasuratan. Asaldaan pa di may sakil lang at talong ka. Ay, no nga di mo masaka iti na ituding aldaw. Di kukuha kung titalon mo. Kasta? Ay, kaduhin na. Ay. Nayunan tantulangan ti presyo na. Kasla gatangam ton. Eh, sikatin ang ibaga iti daytaan. Ay, Kaduhin na. Lalaki ka makitultulag, paray. Isungayin tan. Badaw, di nakmutan ikan iti kwarta. Ay, di nakmampay kasasao. Napudot tulok. Na, apay ana po daw, agurigur ka kaday? Di nakasasao ko nakmaninay. Naperdi ka din taulom. Saan ka matasigod akasta? Wano, naamamlingan ka. Di kan sa mo makawawa tuyang. Panawan nakman ditoy. No saan mo akayat asikat ipagpupudutak. Panaw! Na, Eh. ay, inakman laangan ijay ayan dagiti ko kumaray. Sigay, di ta kang rudan. Ha? Agkabaw siguro. Nay, Marituyan, apay anak kalibbi ka. Adda ka di parikot? Diyak maawatan ni Badong kumaray. Kasla na luganan sa mo. Na, pagkunaam analuganan. Kasanaw kat agpupudot ngawan gapgapuna. Damdamagak no apay. Agriyaw kiday. Panawak kanaw. Ne, apay ngay. Anya nga ti pagkaskastaan na. Day tangarod kat maray.
Apay nga taakas jayan ni Badong ka. Anya ka di tinangrugyan na anagungat ako nam. Di na magkulaang mo't no apay adi na kun ikikan iti kwarta. Dayjay mo't tinagpupudutan na maray. Maawata kon. Kwarta ti makagapo, no apay anagpungtot. Kasta nga ta, maray. At sagana ka, tamangan no yung tapayag na iti kalapaw iti bangkag. Anya, apay ko mga intaagyan iti kalapo ta iti bangkag. Awan pa'y kuryente ijay. Ay, anusan ta. Ibagaman kanyak no apay ba daw? Jak maaw-awatan ti mapaspasamakan ka. Ay, basta agsagana ka. Iti anyaman nga oras manipod ita. At daw may dito'y balay ta. Naluganan ka kaday? Kat ibagbagatin ang lugan kan ka, nga intaag na iti solsolinak? Ay manjak lakit diti mapanagnaid iti kalapaw nga awang kuryente na. Ay, naisaldak na ito'y balay tuyang. Naabak ti kwartata. Anya! Insaldam te balayta! Ay, Kapitan! Tulungan na kami kadi. Apay maray. Anyat mapaspasama kada kayo aya. Nagalas ta itsuram nga agsangit. Ay, oras si kapare ba daw? Kasla narba akan suuran ti rupa. Ay, umay nga minin tin nang isaldak iti balay mi pare. Isudan ti agnaid. Kapilitan na papan kami iti kalapaw iti bangkag. Kunakukat nga dasaan anasaya at mapaspasama ka. Ay, pati di may sakil lang atalon mo. Insaldam kanyak. Anya! Pati talaw nin saldam? Ay, salbag ka ba daw? Adala ko mabayat amang saldakan ka. Tasay kamot ti saldak. Ay, unay kamot tin tuyang. Ay, May salday hamot ti tao. ay, kasanutay tangay. Gapulang iti sinalbag asugal. Intag na ay iti kalapaw ngawan pa'y kuryente na. Nga ita paray. Naamiris mo mo't siguro ti pagdaksan ti sugal. Ay, huwag nga rod pare. Kaano ngay ang masakak ti balay may? Imbag tanadanon ka dito'y ayan ni Kapitan, Kabadong. Husto tay kunam, alalaki ka anak itulag. Anya? Ay, lalaki anak itulag ko nam kapsan. Adto'y tinagpinirmaan mi, Kapitan. Ha? Siya kung tiagnad iti balayda no sana makabayad. Inikak pa iti makalawas a pawayway na. Ang saan mo ta nakabayad? Iso nga ita, siya kung tiagnad iti balayda. Ay, kasano day tan paray. Ada nagpinirma nyo gayam. Iti pa'y may nga abugadaw. Ay, noon niya tinagtulagan na kay kapilitan nga iso ti maramay paray. Si kalaang tiag na iti solsolinak ngawan kuryente na. Sinalbag ka. Enak pa'y lang ijay balay ti kabagyak. No saan agapo iti sugal, saan tangagriga. Ay, agbabawi tuyang ka. Di nakadimot panawan Saan na maulait? Madigayam ti sinalbag asugal. Ay na, tatabadong aya. Awan pa'y tibimak ng gapo iti sugal. Anya nga iti aramidem, inteng. Ay, apay di mo makita nga ada kacachat ka. Kun madamati pa nagkapeg. Itay payladay ta akape Nalipatam sa mo ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatak? Ada mo't sekretaryak ijan mo awanak. Oh. Ay, darasumkit din. Di mo ka dinanggag ti ibagbagada, akanayon kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Na, Darasumkit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kano nga aglangan. Alis to da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. ay, suda. Puwera ako. Mangalak ko may ti clearance ka. Gamawan man ni pare inteng. Kanayon lang awan.
Adaak mo ta sekretaryana, Tata Badong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, Tata. Aramidok, tapirmaan to ni Kapitan. Importante launay mo, dahita, kapitan. Di na pa mumot akasyan ti tawa ka na yun nga, subli-subli di daw. Asidaglaang mo, di tabalayo, Tata. Kasanungay, dagita adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo iti panagrasarason na. Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni Badong ko kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Mare. Umapal ka de, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? No di kat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, Maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag, Maut. No, ada ka sa pulan da kanyak. Mabalindak, Maut, apok kawan dito tirsinak. Kasta ka dilatan. Mapankalaang no adamang pukaw ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan. Naggapukan samot ijay Teresena, Kwarog. Apay anak kita kapimanaw ni Marituyang akas lamasursuron. Nangikuti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa na ngantay. Anya tinanggagmaw asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis ije barangay haul. Ay, dayta kat tikong kunak. Imbagak namin kani uncle mo amasapul akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo't itayan. Awan ka di ija barangay hall. Jakpay na panijay, antay. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay ah. Ah, Uray si kamat, ada ka pa'y mutlaang ditaw. ha? Aywan. Uray sak gayam, kat jakpay na panijay barangay haul. May isa kabot kwarag. Apay nga da ka dito'y sangot ti Tersina. Nay, apay adamagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adakamot dito'y tirsina? Uray agmalmali mga da dito'y Tersina. Ta saan ang agururay iti honorarium. Ang amda kayo ngay, ada honorarium yaw. Anya ka diti parikot mo aya. Apay amasiknaran kalaunay kada kami. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday. Umapal nga. Anya ti apalag ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo ah. Ha? Apay nga awan manin babayin may. Awan bain yaw nga umawat iti honorarium. Nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay kadamagam tabagim ah. Noon niya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bain. Ay di da ka manlangay. Yes kay. Eh, si kamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo pare? Na, apay adiktaran na kit ada sekretarya ijay. Apay di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaingak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Eh, awan tupay paglaingam. Oh, Kahit anya kay tinaramidam para iti barangay mo. Pasyar ka lapas siya. Uray kumano, ipatarimaan mo kumati lasong-lasong a kalsada. eh, di sikan timang tarimaan no kayat mau. Apay asyak timang tarimaan. Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan natin to na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madain. Na, di pagsayaatan nyo ka ni Marito yang matiin to na rin. Saan kat asyak ti sipsiputam? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong angkail. Aging lalaing ti salbag. Sa pawan nakit din, ti kinalaing ka. Ngam maminsan, kaslapud no mo ti bagbagana. Asino ti angkal mo? Eh, siya kuno ni Badang. Sika Oh, natataar ka nalalaing kamutlaang. eh, apay nga raw, nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pari Badang. Amangan ka no nga minwad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka na yun tayo asaan anak ka jutay. Aha, awan ti umay, no didak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam day tangkail.
Iso saan akong ngagdanang? At ako maipapirma. Yung mawamanin ni Kapitan. Maray, Nay, awan ka di ijay barangay hall, pari badong. awan manin ijay. Kunak nun niya alis ng opisina na dito balayaw. Tamasapol pa yung umayak dito. Ti amok kat adda ijay barangay hall. Angam kunamot nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga daiti opisina na. No oras di trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulos a baboy a sumanursor. Makapasoron. Ala, iba timunday ta pari badong. Ta ipapirmak to intun sumangpet. Sanay. Ah, Ibagak tulangan kini Apo Mayor. Akanayon nga awan ti Kapitan. napanam ka di inteng. Tapno ammom, masursuron ni pari badong. Ha? Apay ngay? Adda ka no papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna ka no ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Salbag tayo dya pare badong. Itun kuwan puligusag titenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam no iso ti kapitan. Kat si katimapan agpapirma ngem kanayon kamut nga awan. Agar aramid itinabangsit day dya pare badong. Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, anya nga taayat ti aramidak iti dadya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid na kitang opisyales. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tangagi inom. Agkasangan nga minti may sa akagawad, tatabadong. Apay aditada nga'y barangay hall nga agiinom. Napanda ko man naginom iti sa balya. Saan kit adita barangay hall? Ing kayo mat makiinom tata? Naalas akitain no dita barangay hall ti pag-iinuman da. Oras pa lang di trabaho. Saan kumamot adita Kininton malpas kuma. Ing kay baga kadakwada, tata? Sanay, pictura man kiidi ida. Ah? Inton kwan, ipos ko tiladawan da nga agiinaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall. Barang agbaliw, dagitang opisyales. Kano sandang agbalaw? No di da pala agbaliw alumanangan. Ijay kami munisipyo nga agralay. Yawan lat di ka mapampanunot a pagtaktaktakan. Makapasuron nga min dagita na butusan. Ijay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan ngay ti maalukoy mo nga agralay? Imposible nga awan Ado ti masuron kadagita nga opisyales tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka mat agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mat. Hey, adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akumparat. Ay, kanayon la ka di day taapas kan. Tadi ka pa yan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikuta maya. Sakpay lang ti kapitan, yun no? Gapo ka day, tasi ka ti kapitan kat aramidem amin akayat mo. Kapitan nak nga ron. Sakti to rin, dito'y kabildatan. Ay, saan ka kumanga aglablabos, inteng? Panunutem nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Ay, ada sekretarya di barangay hall. Ha? Day talatisang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Ay, awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Ay, maday at talaga ti panagrasrasun mo, inteng. Oho? Awan ka mo da kita? Na, Dida mo tar aramidin da. anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, inteng. Ay, kasla nagadumat at tataaw. Anya nga ti iriryaw da. Ay, nagado ti tao iti barangay hall. Ada placard da. Ipa-impeach da kakanaw. Anya, impeach!
Kababain ti ma-impeach nga opisyal. Ay, day tapay lang ti kunkunak ka, inteng. Ay, napunuanan ti tattao ka. Inta ka no iti barangay Hulanggail. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango ka dagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata, mapanday di munisipyo. Ha! Ay, salbag! Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ama pasama. Ay, paray! Paribadaw! Apay, anya daytoy. Si kamat ti dadaulo daytoy agrupaw. Kaya't may ngagbaliw kayo ng opisyalis. No di kayo pala agbaliw, ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumanga ti makabail as sumukat kanyak? Ang damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adama di ama pasama king ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala agbaliw. Yay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat king ka. Ay, agawid kayo kay Den. Ada pa'y papanak. Siya pa. Hoy, kapitan! Happy manaw, kapitan! Paano kapitan? Pimanaw ti balyodo nga, kapitan! Hay, kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Gapoy ti mading aramid ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, ngampimanaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya? Mangipila da kanu aya? Dayta nga rud ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingkaagkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay, sus. Ay, kababain ti dumawat iti pamakawan. Ang mas kababain ti ma-impeach. No di mo kayat ti mapanagkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya? Kapitan Banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas ta ti mapasamhak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadin ti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. Ay, diyak kayat. Narigat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay, dinak disturbain. Ta isagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may, kontraking ka. Ay, pare. Ay, sus. Si kamot. Saan kayo nga agreklamo ta agbalbaliwak? Saan ako na pumanaw? Aramid akong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni ti aramid. No di mo aramid ang ti pagrebengam, ipa-impeach da ka na talaga. Ay, pare, karek, agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may ang nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, karek pare. Sana ko nga agbalyudong. Promise. Ay na, kapitan! Aramidam ti pagrebengam, tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong.